ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم عادي تدو هجري مغرب نماذ فهم من مسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا أقول من أم فهم رباه كذكا نمالا فباني سورة البينة من سورة تفسير أقولكم إن كمون الله رحمتايكو ميري أقول من فشاني سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها من سورة تفسير أقولكم من سورة فتهم الله سبحانه وتعالى وحي ربان فواني إذا زلزلت الأرض زلزالها بينغانو إيجي إم فهوغ هريغتون هريغن في هند متنوغا الله سبحانه وتعالى من إشارة كرفاني قيامة دوهوغ بينغلوموغ واهكا قيامة بوموغ غتون الله سبحانه وتعالى بينغان أمور كرفاني بينغانو واروغادا هيلونغانكون هريغتوما إكمان إشارة كرفان سورة الحج إكين أدي دوانا آياتوغا وحي كرفان فوي يا أيها الناس اتقوا ربكم ميستكن تيباميهم هدوا غنغلوا إلها تيباميهم تقوى ورواش إن زلزلة الساعة شيء عظيم هم كشورون قيامة بينهلون غركي أي ورغد بغنبا بينهلو مكي يوم ترونها إدوه بينهلون غنو ورغد ومغ سوبون إدوهم كالفانا فنان تذهل كل مرضعة عما أرضعت كيردين إن أنهميها إناغ أتون كيردين إن دارفلو ويتيجن داتم فنان وتضع كل ذات حمل حملها أدي ما بارو أنهنون إكملونغ بانوغاوا دارفلو باغن داتم فنان وترى الناس سكارى أدي ميستكم فنان مستوى فتبي بايغي غوتوغا وما هم بسكارى إهنما بس إميهم اتبي حقيقتوغا مستوى فنون ولكن إهنما بس كانت بغن غوتكي عذاب الله شديد الله عذاب غدفد بغن بني إهم بما قيامتوغا بينهلون أي آداغ مي دنيا متيغا مي أرغن من بينهلون أن قومتك بينهلون أن فدا إيفورن ما ورغدا دوهكوس إنسانون إفدا بينهلون تصور كفا نوا فدا ورغدا بينهلون غنكون بينغلو هيريغن دانا إدوهوغا زلزالها متنوغا زلزالها ميغنوا فوا سببكي كورين إفدا نوا فدا ورغدا هيلون غنكون بينغلو هيريغن نانا واهكا بيان كوربمتكا هيريغتومغا ورغدا ميستكون تبني مستوى فاتبي بايغي غوتوغا حقيقتوغا ابامي تبني مستوى فنون اهنمس اميهن نان إحساس كوربه مغسوبون نوتا بينهرون غنو ورغتو مغسوبون ابامي نان هدان نهدان نيغيغن اوليتيبه اميهم مستوى فاتبي بايغي غوتوغا فنني اهم بكن سورة الحج الله سبحانه وتعالى ادوهوغا ميستكونغا حالة صفة كوربمون وحي كوربا فوني وترى الناس سكارى كاليك فانا فني وداغن وانا ادوهم ميستكون مستوفة ببايغي غتوغا وما هم بسكارى اهنما حقيقتوغا ابامي هنتبيكي مستوفة نون ولكن عذاب الله شديد اهنما الله عذاب غدف دبغمني وأخرجت الأرض أثقالها ادوه بينغانو هريغتو مفهوغا دين ايفهوغا مدوري واكمكي أخرجت الأرض أثقالها بيموغ أديغ والولا فتبي ميتونتا بينغانو مچان أراغنني بينغانو هريغتو مفهوغا بيموغ أديغ والولا فتبي ميتونتا نوتا قبورتا
bimuge maccan aragen edani nuwata bimuge adiga walula fawa ehen huriha khazana takebes e huriha icche bimun maccan aragen edani admitanuga asqalaha wa akhrajatil ardu binganu nerelane asqalaha e binganuga wa asqaluta nuwata binganuga adiga walula fawa taketi mitanuga asqalaha ge muradaki ei qabur takkamuga bay mufassirun sifa qurba fawe nuwata mana qurba fawe ebeflunge dalilaki suratu zumar ge fastolas avwana ay ayatuga allah wahi qurbani wa nufikha fi sur at qiyamatu allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula taala fidi fumelevene nufikha fi sur taala fiya fumelevene فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إما فرتما تعالى في فملهما أكيغا الله سبحانه وتعالى إرادة كربي علىكم منوي ودا بمغوا إمن مروغندان ثم نفخ فيه أخرى دن أنكا دوانا فهرب بس تعالى في فملهين ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون den dewana fahara taala fili fumele uma ekuga emihun teduwe mahsharuga bima hinga gannane ad eru emihun tibeni bimun maccan arafa ehennames eraku adi emihun ge furane nuen alubana dewana fahara taala fili fumele uma ekiga emihun ge furana aluba emihun teduwegen mahshar bima dimala hinga gannane suratul mutaffifin ge habana ayatuga allah wahi kurava fabe yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin eduhaki ebahi qiyamat duhaki alam tahuge veri raskalanga hadrata mistakun qaim ve tibene duhe nuwata allah ga hadrata datur kurumataka ebami hun dunya matiga kofawa amal tahuge hisab libiga tumataka allah subhanahu wa ta'ala ge darbara datur kurumataka mistakun teduwaduhe marun alun diruwaduhe eduwahaki وقال الإنسان ad eduwahuge e birweri kamuge terega insana bunaniye malaha mi bingana miyadu mi vegen ulani kon kamen hiye miyadu mi meduweri vegen mi ule kantattaka ki kobahiye eduwahun insana suwalu kurane ad mitanuga al insan insana mi e basfuluge muradaki hama ekani mu'minun to nuwata kafirun to nuwata mu'minunna kafirunna huriha emmembes himenigem wa gotatto bay mufassirun suwal ufaddawa fabe miga rajih gotaki nuwata emmerangalu gotaki huriha insanun egeterega shamil wakan ei mu'minun kamgavi namas kafirun kamgavi namas huriha emmen eduwahun eswal qur'ane wa qala al insanu ma laha e bingana vegen ule gota meduga eduwahun insana suwalu qur'ane yawma idin eduwahun binganu e hiliganna hinduga tuhaddithu akhbaraha e bimmatiga mistakun kofawa heyokantattaka nubakantattahu khabaru e binganu dene rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabba fawe la yasma'u sawtahu bangiga adu ibe komme eche ei shajarun wala madarun wala hajarun gahekamuga vinamas nuwata hilagandekamuga vinamas wala jinnun wala insun jinniyekamuga vinamas adi insiyekamuga vinamas illa shahidala eduwahun ebahi qiyamat duwahun hekibas dene ei insana ebimmatiga kofawa kantattaka behe gotun eduwahun hekibas dene ad ehiduga insana bimmatiga kofawa kantattaka behe gotun gasgaha gehi hilata adi jinnina insin adi kobato insana ge amilla gunawanta bes eduwahun hekibas dene kommekas eduwahuga hekibas dinuma ekiga insanunge tereng nurangalu kon ulefawa mihun emihunge kantattan hunnane goy bayan koraba suratul an'am ge 23 wana ayatuga allah wahi korabani thumma lam takun fitnatuhum den ebamihunge timam ebamihunge fitne kamuga wani nuwata ebamihun nan
kurmati wegen ule imtihanuga ebamihun bunana etchekamuga emihunna bunevene etchekamuga wani illa an qalu ebamihun bunane wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allahu gandi buname timammennaki allaha shirku kuri bayakukamuga nuwamwe ad eduhun mushrikun ebamihun e gamfawa birege sabun ebamihun nang iba inge miyadu dan timannamen evves salamatan nekkan miyadu salamakan oti Allah subhanahu wa ta'ala ga ekkawantakan qabuluko Allah subhanahu wa ta'ala enge wigotuga ulunu mihun nakkan ebamihun nang enge hinduga emihun ekamun salama vumattaka emihun ekamun rekevene goten hodu mattaka emihun ibunani wallahi rabbina man Allahu gandi buname armen haddawa genguluwa ilahu gandi buname ma kunna mushrikin timammennaki shirku kon ulum bayaku kamuga nuwamwe ehnames eduwahun Allah subhanahu wa ta'ala ebamihunge angaga sikka jassawana adi ebamihunga attaka ebamihunge dutaka ebamihunge emmeha gunawantan eduwahun ebamihunna dekola hekibas demun gendana adi kobato gasgaha gehi bimmati gawa insanuna jinnina hirataka huriha ecce bingana huriha eccen eduwahun insana kofawa kantataka behegotun hekibas demun gendana ehembema evves insana kan eduwahun oluwalagen makaru hadagen dogu hadagen salame bebere hama evves gote nonnan yawma idhin tuhaddithu akhbaraha eduwahun bingaru khabaru dene mi ayatuge Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kurabba fa bima basfulu mi ayataki mi yawma idhin tuhaddithu akhbaraha mi ayataki idha zulzilatil ardu athqalaha wa idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha mige jawabu shart nuwata mitanuga Allah mi sura fattahum wahyi kurabani bingalu warugada helunganakun hedigannana hindu kantavana goy kalegfanu handuma kurabashe wa akhrajatil ardu athqalaha adi bimuga adiga walula fawa emme hatakiti ei qabur takam gawinames nuwata bimuga adiga walula fawa khazana takam gawinames huriha echen eduwahu bimuga adin bimuga maccan erube eduwahu nuwata echehi walula furitanaku nerube eduwahu وقال الإنسان ما لها إدوهم إنسانا سوال قرآن مي وجن ولدي كهنتو آد سوال قرآن هندوغا بينغانو مي جواب دوني يوم إذن تحدث أخبارها بينغانو إدوهم واها كدكاني إدوهم إكانتا وجن ولي غتا به غتون بينغانو واها كدكا بينغانو إنسانا جواب ديني كيكتو بينغانو جواب بناني بأن ربك أوحى لها خليق رب ekabang amur kurabiye maneki Allah subhanahu wa ta'ala bimang amur kurabwa fewani binganu hedigatuma ehembi ma Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fulang ekang hinga dani ad ebinganu ege khabar tang kurbang Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabwa adi Allah subhanahu wa ta'ala aki huriha kamakam kuladumanta ilah ehen kamun binganu wias adi udu wias adi waha kanu dekke mi jamadatta ei gasgaha gehivias hilavias min komme echves echsa wahaka dekkumuga kuladanakan devun ei Allah subhanahu wa ta'ala kuladum wantavegen bakama ekaman ishara kurava suratul fussilat ge 11 wana ayatuga Allah wahyi kurava fani uda bin ufeddevi wahaka bayan kurava wahyi kuravani thumma istawa ila sama den Allah subhanahu wa ta'ala udan istawa wedigem nabiye wahiya dukhanun eru uduwani dunganege sifaga faqala laha walil ard den Allah udasha biman ishara kuraba wahi kurabiye itiya taw'an aw karha ruhigem bias nuruhi bias timang Allah ga hadratan annashe qalata ahinduga uduwes bimwes Allah ga hadratuga jawab devane atayna ta'i'in timam men kiyamanga nahaluga iba Allah ga hadratan atwejime Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurba fa basfulaga ade inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam hama kashwarun Allah subhanahu wa ta'ala em furtama ufadda bi ichaki qalam faqala uktub den Allah qalaman wahi kurbi uktub liyashe qala wama aktub ehinduga qalam Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuka dannawani wama aktub timanna liyambi kong icheng hiye
قال اهندوغر الله وحي كربني اكتب وما هو كائن إلى يوم القيامة قيامة دوها هم يبان هريها كبنج واها كلياشا سورة ياسين فصلنا آياتك الله وحي كربان فبه اليوم نختم على أفواههم ميادو إبهي قيامة دهم تمن الله إباميهم أنغاغا سكة جسوانم وتكلمنا أيديهم دين إدوهم إباميهم أتت واهن كدكانه وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أدي إباميهم كون أولون كانت تكابه غتون إباميهم فاتا إدوهم الله حضرتك هكي بس دينه එහෙම එදුවහුන් ඉන්සානාගේ අඟේ නුම් වාහක දක්කානි ඉන්සානාගේ ගුණවන්තන් ඉන්සානායා දෙකොළ එදුවහුන් හේකිබස් දෙමුන් ගෙන්දාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුක අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එච්චක නුවත ෆරාතක බස්ෆුල් වහී කරවමුන් එකම වාෂේ වහී කරවමුන් එකන් වෙගෙන්දේ එහෙන් කමුන් ඉන්සානාගේ ගුණවන්ත වියස් අදි ගස්ගහා ගෙහි වියස් අදි හිරක් kamugaavinames binganu kamugaavinames udu kamugaavinames min komme echchakavves Allah subhanahu wa taala etakeccha waahaka dakkan amuru kurevuma ikuga etaketi waahaka dakkane adi Allah subhanahu wa taala etakeccha mivani kamegge khabar devva she egota wahi kurevuma ekiga ekamegge khabar etaketi demun gendan yawma idhin tuhaddithu akhbaraha edwahun e binganu ege khabar tahuge waahaka dakkane admi ayatuga yawma idhin edwahunne ebunaveni e binganu emme fahuge herigatumun heriganna duwahuge waahaka duniyamati gaves bingere dosan ba ade ehennames mitanuga mi anani em bingadan emme fahuge helun annana duwas ad ei qiyamet duwahuge waahaka edwahun binganu Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulan e binganu waahaka dakkane yawma idhin yasdurun nasu ashtatan edwahun mistakun tafatu babaya danete tafatu jama'atan edwahun mistakun annane komme bayakwes misrabu jahani e bayaka kanda elifawa dimalaka suwarugege ahluwerin datur qurani suwarugiya dimala narakage ahluwerin datur qurani narakaya dimala narakage ahluwerin lawamun gadakamun e narakaya dimalan e bamihun gendewene amilla ikhtiyaruga dam beenun nuwikamuga binames gadakamun koppafa e bamihun etana gendewene ad ekam ishara kuraba surat maryam ge addiha fahen addiha hayen addiha hatig wana ayatuga Allah wahi kuraba fani yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda edwahum taqwaberi alunta Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata izzatari wafdegi gotuga Allah mahshar kurabane wa nasuqul mujrimin den mujrimun damafa genewene ila jahannama wirda nikamati haluga damafa koppafa lawamun emihun narakaya dimala gendewene la yamlikuna ash-shafa'a إباميهن الشفاعة تريوان إبس فرات النوان إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا الله حضرة عهدا هبوا الله سبحانه وتعالى إفراتك شفاعة تريومك إذن دفافا وفراتك منوي إذوهم إبس ميها كتكا إبس شفاعة إبس إهي تريكم ببين دوه النون إذوها كي هم إكني الله سبحانه وتعالى هريها بارتك huswegen waduwas ehem bima edwahun kanta wegen dana gotaki taqwa verin izzat kama kuga sorgya malan emihum mahshar kurevene ehennames mujrimun nuwata aniya verin Allah subhanahu wa ta'ala ke ayat takan inkar ko shirku ko ulunu mihun ebamihun dawamun gadakamun koppafa naraka dimala gendevene ebihun nudan ulun kamuga vinames ebihun naraka dimala gendevene edwahun emihun naka shafaat teriwane ebbes faraten Allah e faratakan iznade bi faraten menuwi nuwane edwahakun emihun ge mambe faanakan emihun ge berinnakan emihun ge bodunnakan ebbes faratakan Allah ekaman iznade va kama banama menuwi emihun nattaka koddevene ebbes kame nonnan ehem bekin Allah ki Qur'anu ga wahyi kuraba fani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum e mistakunne tebamihun haddawa genguluwa ilaha taqwa wariwashe
wakhshaw yawman adi tiyabamihum birweti washe duwaha kattaka la yajzi walidun an waladi eduwaha kun bappayaka dariya kattaka kame konnu deve duwas wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a adi dariyaka bappaya kattaka kantata ebbes kame konnu deve duwahe eyi inna wa'dallahi haqq hama kashawarun allahu ga wa'du basful haqqu gembe fala taghurrannakum alhayatu dunya tiyababihum dunyawi hellun takan helligen allahu ga magun handmanata nulashe ehembima ekamattaka tayyaru man allahu ki qur'anu ge tafatu eki ayat huga adi rasul sallallahu alaihi wasallam ekade faanu ga sunnatu ga alwon mennan angawa daskod debba fabe ad mistakun tafatu bataka jama'ataka behigendana tafatu wegemba goggota ebbeka vuren anebbeku maykurabi gendane suratul isra ge 21 wana ayatuga allah wahi kurabani unzur nikan kalegfan ballawashe kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd timan allah ebbeku anebbege macca matiberi kurabi goy nikan bala balashe ebbeku anebbege macca ni'mat devva ebbeku anebbege macca maykurabi goy nikan ballawashe walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila ehnamas akhiratuga allah tayyar kurba fawa ni'mataka al akhiratuga allah ebamunataka tayyar kurba fawa darajata ma matiberi begimbe dunya matiga miwa kantataki evves echnune akhiratuga wa kantataka balafa ehbi ma akhiran hodumataka gada ala masaki kurash yawma idhin yasdurun nas mistakun eduhum babayan behigendane ki koranto li yuraw a'malahum jama'a mihun da sababaki eurenga amalta dekkew mataka emihun egota babayan egenewe sababaki emihun koffawa amaltan ebamihunna dekkew mataka ebamihun kula amaltan ebamihunnan allah subhanahu wa ta'ala eduhun dakkawane eduhun allah subhanahu wa ta'ala ya evves hurahen neti allah subhanahu wa ta'ala komme insanaka wakin sual kurabam gendawan eduhum allah subhanahu wa ta'ala komme insanaka bes wakin tiba mimeni kame kurim nun he mimeni kame kurim nun he migota sual kurabam gendani ko eme fahun insana hitangarana timanna yaka den salamaten nete ehendames ehinduga allah taqwa verina nota allah taqwa veribe iman kamatiga marwe diami honnan ebi honnan allah wahyi qurban inni satartuha laka fi dunya dunya matiga timang allah tibayataka mikankan ehemmi honnan nenge gota wanghana ko forward vime wa aghfiruha laka al-yawm miyadu timang allah tibayataka ekantatta fussawad vaname ehnamas kafirunna kanta begendana go bayan korba surat hud ge ashara wan ayatu allah wahyi korbani wa yaqulu al ashhad edwahum hekibas de faratakun hekibas dene haula alladhina kadhabu ala rabbihim mitiba mihunaki mimihunaki mi ebamihun haddawa genguluwa ilahun ge ayata dogu kon hedi ulunu mihunne ala la'natullahi ala adh-dhalimin dannashe aniya veringe maccan allahuge la'nen hutte den ebamihun munu wata narkeya battaleven liyuraw a'malahum eurenge amalta dekkew mataka ad mibasfuluge murado ki huriha amaltan emihuna dekkewun bodati amaltaka kudi amaltaka huriha kamen ebamihuna dekkewun heyokame kofikama baninama ekamuge sabumu nuba kantatta fohevigendana surat hud ge sateka saadawana ayatuga allah wahyi korbani innal hasanati yudhibuna as-sayyi'at hama kashawarun heyo amalta ki ege sabun nuba kantatta fohevigendane kameke ad insana enaga amalta dekene madu amalta ke kamugawinamas gina amalta ke kamugawinamas komme kamebes eduhun ena fennale ena amalta kofawa goy wara saaf ko fotegga lifa watan ena fennale eduhun enaga amalta huga fain ena yang allah subhanahu wa ta'ala hushalu bana suratul isra ge fasala 17 ayatuga allah wahyi qurbani iqra kitabak man allah eduhun insana ya mukhatab qurba wahyi qurbana iqra kitabak tibaga amalta huga fay tiba amille kiya balashe kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba miyadu tibaga nafsuga hisab qura farate kamuga tiba amille fudigembe ad ehen kamun insana ga maccan wajib gembani wiha basgina hiyo amal kurun
adi nuba amale kurawun kam gabina mes ya vidigen hiyo amale kurang kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha nuba amalaka vidigen hiyo amale kurashe erun ekkala nuba amal fohevigindane hiyo amaluga sawbun nuba amal fohevigindane insanunna vitiwe kukkurawidane abadus insanu naki kukkura ummatiga demiti bebay ehennames gina gina astaghfirullah nuwata zikurta gina gina dulun ki mimbarakun enage e kureve faafata fohevigen dana den e fahu wahni kurabani faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara dardage mimbara kitam kuda kuda mimbarakan names hiyo amale ko fawa kama baninama ekaben edwahun nuwata qiyamat duhun insana ya fenigen dana ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ادي ذرة من برا بس نوتا كتم كودا من برا كنمس نبا كما كفا وكما بنينما اكما بس ادوهم نوتا قيامة دوهم انسانا يا فنيجندان اد مسورة الله سبحانه وتعالى ميوني دنيا بينغرو هريغنا انا غوتوغا واهكا نوتا قيامة دوهم دنيا ميوا بينغرو هريغنا انا واهكا بيان كورا ادي اكما تيار سمال وركاتر وهرمن ركاتر مغوتون هيو عمل غينا كورمان الله سبحانه وتعالى مي آياتك ميوني بار الو وافا ادي هيو عملكي اي كتم كودا kame kamuga vinames ei kuda kame kamuga algon mennan hivi kamuga vinames ei Allahu ga hadratuga kuda kamennun ei Allahu ga hadratuga matiwari darumaya thawab devana kame kitam kuda kuda heo amale kuri kamuga vinames Allahu e kamegge darumaya thawabu ituru kurabane ei ilahu irada kurabi minbaraka ehem bima vihaves ginan heo amal kurman algon menna misuran irshad devafmani wakin khasa gotegga nuba amale kuruma ya vidigen vihaves awahaka heo amale kon ekkala nuba amal foheluma gada ala masaki kuruma Allahu mi suratuga algon mennan irshad devafa miwani ad mihay sabun Allahu rahmataku mi suratuga tafsir nimuni insha Allah taala denganna rega algon men fashani miya vidigen in surakom gawa wal aadi miya vidigen in suran Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmataku ere algonum fashana Allah subhanahu wa ta'ala algonum mennan heyo basaha heyo bas qabul kurum tawfiq devash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa